warm Pacific greetings to you all who have just tuned in. Ia o te whaatalofa atu, maofo alofa atu, le tātou au mai mofo I le nei tula o le aso, mo le tātou pokalame masani o le Tautai A'e. Like we mentioned yesterday, I am here together with our beautiful host, the beautiful and wonderful Hana. Hana, day 2 of Polyfest here in Aukilangi. How are you feeling today? Wow, it's starting to get a lot more packed here at Polyfest. A lot more people coming through. Yesterday was a bit empty, but of course Friday and Saturday are the busiest days for Polyfest. If you want to join us, we're down at the Manukau Super Sports Bowl. It is $5 a ticket if you buy online, and it's $7.50 if you're going to pay at the door. Yeah. But it's been really good. Please come down. There's so much food, so much good energy and passion from all our students competing. I think there's approximately 151 groups. 151, yeah, from different schools. Well, from what I've been seeing online, it is expected to see over 60,000 people walk through these gates right here in Manukau. Oh my gosh. That's a lot. I'm trying to figure out how are we all going to fit here. I know. Yeah. I'm pretty excited. But it's good to see o leo ua mai whaatasi I le tātou Pacifica community a wale whaamoe mo le tātou whānau for their secondary school Pacifica or Polyfest competition, which is more than a competition. I think it's about learning about their language, their culture, and getting in touch with their roots. How did you find yesterday compared to today though, Hannah? I feel like today feels a bit more intense. Yeah. And you know, because we love our Samoan community and our Tautai A'e audience, we're going to be focusing mainly on the Samoan stage. We want to give you guys an in-depth feel of what's going on, but today is, I feel intense. Yeah. Like hearing the speech, we can see a speech happening behind us. But yeah, what about you? What's your vibes for this? Look, I'm super excited. I can see the crowds are slowly coming through. You can see so many stores. You've got the police store, you've got the ASB store, you've got Auckland University store here as well. And don't forget, we've also got Pacifica Family Health Group pop-up vaccination that's happening here on site as well. Don't worry about all the general stuff. They've got all of the information that can help you and your ainga. And if you're looking for food, we've also got food all around here as well. And just a last reminder, if you haven't done your census, there is a census 10 here where you can take 3 minutes to complete. So if you haven't done your census, come down to Polyfest, get a feed, complete your census, and then watch the performances. You know what? I want to just elaborate a little bit on the census. All the census, it's so important. Did you know that if you don't complete the census, that's a minus whatever amount of funding they have? Which means that whatever funding they allocate to your certain area, for example, Manukau, they will only allocate it to the person that has been counted on the census. So, census, because we want to make sure that you are counted for. That is so important, and the funding, man, we need to get that funding for us. Exactly. Let's go check out the Samoan stage. I'm excited. Let's go. Ka foi ngai mala o ko ngaru au ro maumanga nei ko I afa pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo le sama so te tasi e te mau le Tasi Market ta toru au felesia fa ko a oto me sa so mai le tule o ta to fai palang felesi na fo no me felesia ke mau I Tasi Market le ga te lo ta to talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi le ping taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market toru au Maua foi tātou maukeni, so o si tu ai ngā saise, se mana tua foi, e mawhaionga whai ei wha ausi, whai ei kuka ese. Li liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese, maali eia, o lai sio kila ngiangi Samoa, aveni angi mo te minei ro ainga. Maua mari tātou popo, e whai ei lau pepe, I nei le Tasi Market. A whape foi ke aunga kae walu popo, e ai foi le apa pepe. E maua foi e tātou whasimoli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta I Samoa. Le wa whaatauina I so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese foi. E le ngata ilea, whaupo foi le tātou whanu Samoa. Le tamasasa oa lea au ngā mō ngase, ia ai mese foi wha I leino loutino, wha pia foi tātou sama ngā pia. Aolo maua foi tātou lenga, tau sirisira mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga. Le ngata ilea, o le kama lea o ava, ma le tua, teimi o le sama, le ua wharumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau laiti.
maua le tātou vai o le fulu. Maua le tātou vai lafa, i ora kama le su e le toa tele. Ia wā o le fo i vai tau o matua pi i le mangeso le kingo. Maua ma le tātou mangesia mo le whanau. Ia e maise fo i o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o situ ai ngā vai mo le whanau e te maua i nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa, o au aunanga whaare soifua maloloina nei e te maua i le au aunanga a le Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au aunanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o se taimi. Lātou te whaia au aunanga lau tele wha ale soifua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngata fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngata i lole au aunanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaio na e fio mai, e me whaio na mato wantu lo Maota, pe te wala au le numero le nei o le overu se lau, toru lua, lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Mwah. Lua. Sale mawhai o nā o ina I te tono a onga. Ai ua ane. E moni ai le upu. E lele toloa ai maau I le vai. O si a tanga ngana lava ta te tua I ai. Awa o lele ua whai ma pē nina o le vase Pacifica. Ma le lalolangi a toa. O le ale maua lunga o le lele le ngongosi. Se whai mai e tifa lava I le sami. E sa ili se I au lana tau singa. E wha pēr se la ngona o le au auna. E wha pēr whea o na tā o la ina le ngangana. E wha pēr whea o na tā o la ina le ngangana. Uso, matua ngana le Pacifica. Sa ili. Finau. A tā maua. O na tātū maua I lea. Aua o le ale la lota o le moana. Whai mai ua I longa lava alau ia. E ilo o I lau tū. Savali. Malau tau tala. Tātou ngā lulu e whaatasi. Aua le whaaola o la ina. O ngā ngana o le Pacifica. O la oe nei, a o au tai au. O le wha o la ina o ngana le Pacifica. Ua fua ile soifua manu yo tangata uma o Aotearoa. Ele na o tangata le Pacifica. Soifua. Talofa, talofa, talofa lava. O te mua na whapeloa I atu I le pa ia o whamasino, ai mai se le mamalu o sui tau wā mai a onga te tasi. Maloa le soifua manuia. Whawhetai I le atua o na lana pule wha soifua. Ua taua I manu le wha moe moe sa tau poina. Ia vi ia le atua. O le au tua lau tau talanga I whaapea. O le whaola ina o ngana o le Pacifica, o a fuai le soifua manuia o tangata uma o Aotearoa. Ele na o tangata o le Pacifica. O te fia tautalala ia te oe I se autu ua fatu I aini ma whauwhaunga. E whaapea. A e loa tautala I langa ngana Samoa. O lo wala lea I malo I
so se whaamanuianga I tu tonu o Aotearoa. E manuia ai foi maisi. Mua. E te tauna e malamalama I a te oe malou fasino manga. Po ai oe. A whai o a o le Samoa. E te tauna o malamalama I lau tupuanga o lau fasino manga ai mai se lava la ngana. A whai o te iloa tau tala I lau ngana. O lau mawhai fo I lea ona o malamalama I le isi tangata. Po le a sona mana onga. Ia, po le a foi sona wha moe moenga mo le lumanae I tu tonu o Aotearoa. Lona lua. O lau malamalama I le ngana o le lei fo I le na o lau fisota inga ma le isi tangata. O tale tanonga fo mai o le mawhauwhau. O le tangata e loa tau tala I langa ngana. Ma isi ngana. O le tangata manuia le na. E le mawhaiona e malamalama I le isi tangata pe a whai e te le loa tau tala I langa ngana. Ma o se fisota I ngā upito sili lea o na wawalalata ma isi. Lona tolu. E matua te tau o na whaaola ina ma ta pue ngana o le Pasifika. A wā foi o lo tātou matu pala lea mai le atua. Ma o se whaamanu I anga foi mo Aotearoa. E matua te tau ma ono mea o na oa oina I a onga o e ka le sia. Ai mai se lava le lautele o tangata ngana o le Pasifika. Ai sea. A wā foi o le tupu anga lea o so se tangata soifua. Malana lea mata whai oi. Malona whasino manga I tu tonu o lona ainga. E te tauna tatou malamalama I le tatou ngangana. Ma le tatou anganu. Lona wha. O le tātou whi malamalama I tū manga ese o tangata o ua whaine usila ma o latou atunu. O le whaatupuina fo I lea o le file mu. Aua e ala ona whemisa I tangata. O le lea o a oina ina ia malamalama I isi o na uso a tangata. E matua te tau o na tātou iloa le tātou ngangana ma le anganu. Ma ia tātou malamalama I isi. Ina ia whaatupuina le file mu, le whealofani, ma le whe oe ai. Lona lima. Whai mai lea na ngā upu whaamaoli. Maku e ki I atu. He tangata, he tangata, he tangata. O le ale mea e au pito I sili o na tāua. O le tangata. Ai o lau whisili I ate oi. O le ale mea e au pito I sili o na tāua I le bā o tangata. O le ngangana ma le whesota inga. Po o whea lava I tua le laulalangi tātou te o mai ai. E tā ua lau ngangana e whesota I ai maisi. O le whataita inga. Ua manuia Aotearoa a wā foi ua abea le ngangana Samoa. Maisi ngangana. Mama tā upu ua sue ina I a onga. Ua whaonga ina foi matanga luenga le malo. Ma whaonga ina I tutonu o le palimene. A e lotu tala I langa ngana Samoa. E whai ngō whio na maua launga luena. E te whaaliliu upu I matanga luenga. Ma whisa soani ina I o tatou mātua ele ilo nanu. O le ala lea o lo whatsaua ina o lea o le tala. O le whaaola ina o ngana o le Pasifika. Ua afua ai le soifua manuia o tangata uma o Aotearoa.
Elena o tangata o le Pasifika. Ua mae ala o tatalanga. E whi mai upo Samoa. Asala uta ia tonu tai. Asala se upu. Ia wha mangalo le whine. Soifua mai a manuia. We've just witnessed the Year 12 Samoan competition. We're just at the back of the Samoan stage, and joining us is the beautiful Hope. Hope Whamanumole, please introduce yourself to our viewers today. Talofa lava, my name is Hope and I'm from Macaulay High School and I'm year 12. Hope, that was amazing. You know, we've heard Hannah has expressed how beautiful your speech was, but how did you feel your speech went today? I actually, to be very honest, I think I did pretty good today. Yeah. I'm actually proud of myself and yeah. That's good. O se fesili though, I know that there are so many things that are offered i le aonga a. There's so many classes, different, various courses, but what made you want to participate in this particular part of your school curriculum? Well, I think because my school like never done something like this before, and I asked Mr. Tapu that I wanted to do it, and he was like, "Oh, but the topics are boring." And I was like, "I don't mind. I want to do it. I want to get out there and be shine to the world." So yeah, and I thank my family too. They like encouraged me to do it. That really gave me the confidence to like actually do it, and yeah. Now, well, congratulations. Like I said earlier on, you did amazing. You know, o te tato whanau, they don't see the importance of learning and embracing our culture and our language here in New Zealand. Ai sea mea, but why ai sea mea e tā wai le ngangana Samoa? It's actually like good to know how to speak in your own language, because there might be people in your language that in your culture that like wants to like want help, but like they can't speak English, and then like you know how to speak in your own language, so you can just like communicate in your and translate. Yeah. Oh yeah, So, malo yeah. lava. You gave us a brief about your speech. Are you able to give us a little part in your, you know, the Samoa part of your speech, just a little part, or even the intro of your speech? It's tauna e malama ia te oe malo whasinomanga. Yeah, that's my favorite part. That's I your don't favorite know. part? Yeah. No, that's fine. Do you have any words of encouragement for all of our students that are wanting or willing to take up something like this in the near future? I just think just like go do it. Like who cares what other people say? Just like embrace your culture and like that. 'Cause, you know, you probably never get like opportunities like this to like speak up again. And yeah, that's all I can say today. Oh, yeah, Thank whawhitai, lava Hope. There you have it, Hope from Macaulay. We will find out the results later on this afternoon, but wishing you all the best for Thank your you. future as well, and let's go Macaulay. Macaulay. Malo lava, ua whawhaingoa nei le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo I Samoa. Ua iai le latou au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga I so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app I lunga o lau telefoni whi ave ai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila I le icon po le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maumanga e mo o mia, taipei o lau tusi folau, po o lau lai sene aveta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, lafo loa lau se leni I Samoa, mo ni isi wha matalanga wha so ta le numera, o valu se lau, o, tasi o nono, pe asiasi fo le lato upenga ta whailangi I le www.pacificezy.com. Oh wow,
Go guy make fear just give me a second Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen anh chị và thôi mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue, okay. Chị from Mole sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, ba auntie. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. Joy whaatalo whantu I le nei vanga o le hawhiawhia me se fwoi o le oto-otonga o le prokalami o le Tautai A'e lungo le o nanga le Bluwave TV. Ea pea ona whaiatu la sona nafi. E umare vai aso le nei o le he whaao pea I nei. Ea I le malai o Samoa I le tūlanga fwoi o whaalinga o tūma nganu, ngana fwoi. Ea I nei le Polyfest po o le competition te le lava le nei e te le whaitau sanga uma. Ea o te fia whailoa, jo le mate whaantasi ma le talenga ya te wanu o le sunga le whaia onga whaurulunga o whaia onga ea I le lau mua I makori. O ia fwoi o le whaatama. A o le lantou wa onga foi o le lantou te puipuia ma tūlanga foi tautuaina le tātou malai o Samoa I nei le nei solo na lua o le tauvanga whaatalo whātui lau tō whā tau anu upolo sunga le whaia onga sini o ngana Samoa ma tō whaiwai whaatō whala inga I le nei vanga o le fiafi whaatalo whātua lau sunga siata me se put whafonga ale pai o Samoa tatu atu no pele I mai fu fonga mai nei po kalame ma lo so fu mo na ni ma a te tele ha fo e me se fo I le tautuaina e te rola utala Samoa ele fa la fa fasili nei vaenga ma te fa soa anga e sila ma e fio mai se e tangata na I le kaukuainga ele a onga makoli o le mantou wa fale tapu ai nei e me se fo I le malai o Samoa e se fo ile mai e o le soifuanga o whanau ia me se fo lo lantou malama mai apalai pe whaonga le nganu ai tauanu o la ua whaafisili o le solona lua le nei o tauvanga tautalanga e ese le feelinga tā o se tangata wa ave o se whaamasino fo ile nei tausanga I lau mai tau o le matua feelinga tā lava o tā penanga le whanau ai fia no ala o manantu e whaafisilingi ai o fele whaato whala inga I tuatu le suinga lea wai piwa maa sangi o kauvanga launga a le ua mana ia le suinga lea ua ile whaato whala inga sui mai I tauvanga tautalanga mwhona e whala utele vanga lea sungat whaiao whaapatai atu mo le amano o e peo tūlanga ia o le vaenga tā o le tātou nganu o le mawhai o na tautala I lumau tangata po le alawa le tu ai ngā tautalanga, po le folfolanga, po se tautalanga whaapitai, po se tautalanga po I whaimisui o nisi, tono ainga mai kālesia ia me se foi, whaalinga o manatu. E pei o le mele o amata o na manatu I whaia o ngā ia mawhai e le whanau, o na whaupu o lātou manatu. I le taimi taluai nai tausanga po I talu mai o amtali pei tele ai I vaenga o launga o alanga upu ma tūlanga o moanga ngana ma tūlanga whapena. E le taimi tau mia I e de vaenga lea ia le o ngā tutonu ma le ano moni o le tautalanga e te tau na iai. O whea o iai ia le utala a o a fo ini mau e whaamalo sia ai ia manatu o le whailaunga. Manatu mua, manatu lona lua, manatu nau tolu. O le au mainga I tonu po le introduce mai o lana mataupu. Ia malona whaaiunga fo. E pe o me ia, e pe o na sisira, e ilau sunga o tau whaamsino. O vaenga I o tau talanga e te tau na iai. E mana ia le teu I tātou mua ngana maranga upu ai awane I tau mia tele. E poe whaia o ngā ina ne I te iwa so ona sau nota mai I upu e le malama mai. Wale ngana poe le mautua whaamatai e tātou. Ona vele ma mea e ao. Ai le o malama mai. Ia ai pei o upu lata mai.
Ia o le lau tele na o tau noanga I kiaon tala no ai whanau. O le alawa o te whalongolongo atu. O amata lava o na alu I le paenga le nā ma le alawa le nā e a olo whao ngā pe upo le tātou anu. E le ia le fatu atu I mea whaingo fie. E o le tupulanga le nei o so atu tua I upu whaaloalo whaingo fie. Ia, o le tātou awa fōi ma le tātou wanga tonu. Ia, wāwale ina I laua. Ka mai tai e pei ona. E le upo le tātou atunu o e pei ona. Tāla malae. Ia, ma whai fōi e makoli le tātou. Le tātou ali tai au. Natu fōi nā iai mo le aluanga I luma. E amata lava I le awa. E whai u le tātou lotu. Ia, mo aso ia e whā. Ia pei o le vaenga le nā tāua fōi lea ina ia whatu pēne malama o le whanau. E le ngata o le ngana tau tala ia so uma. O le ngana tau mātua atu o upu whaaloalo. Ia ngā whakoa o role lunga lesi vaenga lea e tele ina whaso lunga le kio. Ia wae moni avo. O le kako whaso avo Eastern. Ia o ke rei roa I ngai ka makingi po o malama. O tau o le vau whiriwhiri a le ai runga i. E alo buvoi le masani ona paiso. E o ngā mo tupuranga. Laru wao le tunu. Ia o whalongolongo kua e o mau kua kere karangoa. E o ele si makai ele. E o ele si matai. Ia ai pe o le mea le whaamarusia I tamaiti. O le e ngana le ina I au mai o lato manatu. Whataua manatu. Tuu ia I maala ngā upu e. Taui, mai se o mua ngana ma mea unga e o isi tautalanga I e ngana o pesenga. E o isi tautalanga I e ngana o solo ma me whapena. Mai ke lea vahenga I se mawhaiona au mai e tamititi whele le teu wailana. Tautalanga o le se sangana o le tautalanga. Mani. E ngai ke ua o kili kua I lau. Ia, ke msalo pe ngā le koru pe whani koe malama. Malo lava. Whawtai lau tō whātau anu. E o e moni au le wau tala ma whamanino. Ai me se au le tātou iai lea solona lua o tau wanga tau talanga o ana nafi. O le ia 9 vse ngaiva vse ka sifulu vse ka sutasi o le la ua mai na lau e foi mo lan tau tongi lea sona nafi. Ia ai o neila le ua mai vse ka sutolu. O la umakua ia. Ya, ma le sulua le fu mai atu sulua le la e faisi malolonga. Ona fanga solo le vaenga fai u foi le tama foi le kuso ke fai ngol au masta le vaenga ia la au mai. Pi tongi e tua. Ia e ta pena le temina ma fa ati noi loa ia lautau ma fainga. O le fa ngai no le ngana pe ona fitalaile ia tawanu upo o le sunga le faia onga. E ma eu fo ile nei tausanga. Wala ngoi si foi tausanga mata mai la. Ai fa fetai wa le mafi ta maiti I fola sanga lo loko fa akula fale pe ona sau nor sunga le faia onga. Ai o le ua mana nga mai ya mo moli le vi ngai le tua fa kulo fa msingo sasalo. Pe o le mana ya na le ua ya ona suinga ai ua te le lo la to taimi fa onga. E vali ai le ano fale pole a ano le la to tapenanga ai me se ina ia se a onga mo le to tele. Ia ma lo fa tai fo ia me se fo le tapenanga ale a onga mo koli. E te lola utala le fa ia tawana ulo sugar fa ia. O le upumoni a fa kamala o to wali I o to mata fa yo. E fa o e kamai ka. Le tufa ava le ia ngeila onga makoli o le tautu ava. Ia o le tulanga I le tapenanga umo vaenga o le ava o le suinga o le ava o ngai o le ava ma vaenga fa pena. Ia ua matua ma malua ia sau fa inga ia moni le tala ia ina I lau tamaita ia tawano. Ia. O te longona e moni lava le upu. Ia o le nei utatou ia tunu o. E le tele le ai ati tau. Mali. Peia e le tala faa o ile o tātou ia I Samoa o uma o na tu matamanga tiute. O inei le mele o ia nei le soifuanga. Ia kia ua ia I loa o tele o e ngā o whamarama I ka mai ki kiuke. A ia mawhainga la kou whai a uma mea. Tai lua tautanga ma awea mato malanga e whaiso o I Samoa. Ia o le folfolanga o sua o le folfolanga o asina ma tūlanga pa pena.
o la wo ia o le ava fo ile fai fam kala mo mua I ka mai ki le ia vai nga fo ile o le tatu Maota ma le fale Samoa Mali o le tala o le fale o luma o le tala luma o tala tua ma tulanga papena ia ina ia nga yoi a o lo ilo o le ale sufi ava o le ale folfola ava o le la unga o le ale la unga tali a io me uma papena ia mana malama I fo ita mai ti I le tatu whaasolonga o le welcome ma le whaatalofa wata a o malai o maoli e po la tau nganu e bala au mai te mai tai e ona no fole te mai tai e la uma te malo e ma fai pes tatu e o le abala ma le li tai au ia o le la o tau fai na ona ese o me fai li tai o le uka ko li kai au fa le o onga lungo malai o fa fianga ai tu mau ar fa vai o fa do samo asi si voingi si TV wala ngale iskala lu mange ke o ko mo ki a o le asa fai o le tai no le fue vai ngo le la e fai ngo fi a ia o pe tu rang o ya mai sai foi testamana ma fa so fa me tawan o ke popole la me ga fai o ka ko le o la ia o I kenge me fai ka o foi ia fai lo ia o ia o la fa fela ngofo kenge ala ri do ka ma fo la me ne sa ia le ngala foi lo wa le me ia o ka ko mo ia ko mo fa e silia ku de sau se for la singa de sa ai lo le fai ma ngai e we la ole ma wenga fai a fai la fai ya la voi fai au ma le fai na wenga la voi fai e kalesia ya la voi fai tono ai so si ko inga me kau fa malo sia fai fa malo sia ia fai nga ole ngalu le ngi e ka fe ai ka ko ale ma fai o nga malu le ka ko ai ngam fa nga ia e ka ke umang eu ka ko fa para ni umba ia ngale ia le se ngar ka ko nga le ndu pese nei e pe o de va nga le na ma nga ia foi me io ka lo I fa ia o uma fa au voi fai fa fianga uma fia fai le ska ko ka ulu mali me va pena me voi o anga le tu no e le va pe uma lo e su fa sing ai o fai kong o uma me kong ki na ko o le si va nga fa popo ai fai le ska ko pe ona e fa la o fa fia ia o nai apo mai o le tato wanga le ka fai ngai fa ia fa chai wa ngai me ale kali mai ma ko so se me ku se foi foi a o ngam fa ma kali mai ma ko ya ele fai foi ka wa la ma fai foi na lo ka penga ma ko malanga ka I ro ka sanga o balu ngai malanga le se me ma fai ale kali mai ma ai ale le foi foi a kali mai ma ko e fia lo e me la ko ka fa ai le ngofo me fa lo la ia ma lo fa tai le na Samoa le ua tala fulu ia le fa ututanga po le songa I fia o ia ele to wa fa I loina ia le matua yo le tu langa le oino le ngana tu foi manga no ia te ronei le nga tawa no ia I le onga fo ia makoli le nga tai le ia o fa tama fo I le proclame a le nei ia me se fo yo le fotua yo malama mo sa mo no tupulanga ia se sila mai pe nisio vaenga ole a poi na tu no le tato proclame le fiafi ia ai me le ia so tofi I nei o le Malayo Samoa I le Polyfest I nei teirirangi fa soi fu atu mo le nei teni. Welcome to Maota Samoa Service Station. Ua iai foi au nanga I lunga le Pacific 40 ma le Maua e
Mo nai tatou ainga, olo alala ia tulu mau. We will see you again. God bless. Now that is beef. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.